Zdravo svima, tata Rajmik je danas sa vama, ići ću u lov na Blua. O, i da ljudi ovog puta znate, letim sam, Anželina je prehlađena. Žao mi je, ona mi neće pomoći. U slučaju da ne znate ko je Blue, reći ću vam. To je animirani lik iz crtača Blue. Ima 6 godina i voli da putuje sa svojom porodicom, igra razne igre i zabavlja se. I danas ćemo krenuti u potragu za njim. Svakog vikenda Blue i njegova porodica se okupljaju u 17 časova na nekom od fudbalskih terena i igraju različite igre. Ovo je Blueva porodica, njegova mama Chili, njegova sestra Bingo, njegov tata Bandit i sam Blue. Jedan od mojih prijatelja ih je video na terenu koji je blizu moje kuće prošle nedelje u nedjelju. Sada ću skrenuti tamo i pokušati da ih snimim. Nadam se da će opet biti na tom istom fudbalskom terenu. Snimit ću video dronom i pokazati vam ih u stvarnom životu. Dakle, ljudi, idete li sa mnom? U redu ljudi, upravo sam lansirao dron. Ovdje sam potpuno sam, tako da je dosadno ovdje bez Anželine. Ljudi, gledajte, stigli smo na mjesto. Ovdje su 2 terena. Pitam se kako će doći ovdje, kolima ili peške. Gledamo automobile. Gledajte, jedan se vozi niz put. A ne, samo je prošao. O, tu je još jedan. Pa to je čovjek koji šeta svog psa i neki sivi auto koji juri pored. Koje bi boje mogao biti njihov auto, ljudi? Javite mi šta mislite. Možda je plav. Taj sivi auto prolazi upravo sada. Da li bi to mogao biti njihov? Da li su to možda oni? Ah, ne uspijevam da okrenem dron na vrijeme. Eto, auto je otišao. Crni auto dolazi. Ma i on je samo prošao. Da li je moguće da bi mogli doći sa ove strane? Tu je čudan teren. Potpuno je napušten i posut nekim žicama. Uopšte ne vidim ništa ovdje. To je samo goli teren. Ah, pogledajte, neko stoji tamo. Da li je to Blue? To je konj. Šta taj konj radi ovdje? On nije sam. Iza njega stoji još nekoliko. Prići ću bliže ovom konju. Ne želim da ga uplašim. Ćao, vidiš li me? Hej, ja sam ovdje. Pretpostavljam da ga uopšte nije briga za mene. Možda si ti pojeo Blua, jeli? Dobro, letimo dalje. Želim da vidim Bluevu porodicu. Trebali bi biti negdje ovdje. Siguran sam. Ako nešto vidite, napišite u komentarima, molim vas. Jer mogu nešto da propustim sam. To je drugi teren. Neko se igra loptom. Nisam siguran. Trebalo bi da priđem bliže. Drugari igraju neku igru, šutiraju loptu nogama, imaju i gol. Jeste li vidjeli Blua? Spustili su loptu i sada trče oko nje. U stvari njihova lopta je nekako mala. Nije jasno šta ovdje igraju. Pa jedan od njih je potrčao naprijed. O, koriste neki štap. U redu, idemo dalje. Automobili također ulaze ovdje, pa možda će doći sa ove strane. Dobro, šta ti ljudi pokazuju? Mašu rukama, neki sivi auto dolazi. Ćao, to sigurno nije Blue. Golovi su tamo dok momci trče okolo. Pogledat ću sve ovdje, zato ostanite sa mnom i pratite naš kanal Anglikosik, ljudi. Samo uz vašu pomoć ćemo uspjeti da pronađemo Bluevu porodicu. Osim toga, Anželina će se brže oporaviti. U redu, ima li šta na tribinama? Izgleda da nema. Nema ni Blua ni ljudi, samo praznina i tišina. Zašto ovaj teren nije iskorišćen? Samo se 2 dečaka druže ovdje. Ovo je teren, ja sam u blizini. Tamo je moj auto, pa letimo naprijed. Ovdje je parking te prodavnice. Možda ću imati sreće da ih vidim tamo. Sačekaj, nešto nije u redu sa mojim dronom. A ne, u redu je. Nema veze, idemo dalje. Plavi auto je upravo ušao na parking. Stigao je još jedan auto, putnici su ga napustili i otišli. U međuvremenu ovaj plavi je samo stao i niko ne izlazi. Sumnjivo je to. Stigao je ovdje, ali niko ne izlazi. Izađite već jednom. Da li si to ti, Blue? Ah, neko je unutra. Vidim da se neko pomera. Moram pažljivo da se približim. Oprezno ću okrenuti dron. Pa ima toliko automobila. Blue i njegova porodica bi mogli biti u bilo kom od ovih automobila. Tamo je još jedan plavi auto. Vidim neko kretanje dole. Gledaj, vrata su se otvorila. To su oni. Gledaj, cijela Blueva porodica je izašla iz auta. Ovdje su Blue i njegova sestra Bingo, tata čije je ime Bandit i evo njihove mame Chili. Ona je velika i smeđa. Blueva sestra Bingo je također smeđa, ali mala je. Kao i Blue, ali je on plave boje. Tata Bandit, mama Bingo, sestra Chili i sam Blue ide prema terenu. Gledajte, bit će apsolutno blizu mene. Ne uspijevam da se okrenem na vrijeme.
vrijeme. Dron se ne okreće kako treba. Trebalo bi da kupim neki novi dron koji može brzo da se okreće. Nažalost, ovaj je veoma spor. Evo, gledaj, možete li da vidite prelazni put sa desne strane? Moje auto je parkiran ispred ograde i sedim unutra upravo sada. Oni dolaze ovamo, vjerovatno će otići na taj teren i igrati neke igre. Možda ne bi trebalo da im dozvolim da me primete, ili to nije problem. Oni su ovdje, pokazat ću vam, vidim ih, lagano ću otvoriti vrata i pogledati. Evo ih, možete li da vidite kroz ogradu, otišli s ovim putem. Šta mislite ljudi, da li da ih pratim od pozadi ili samo da ih špijuniram dronom? Evo ih ljudi. Dobro, shvatio sam da je previše sumnjivo posmatrati ih od pozadi. Ne želim da me primete. Samo ću posmatrati ih odozgo gde idu. Pa ulaze u zaključano područje. Mama je iz nekog razloga otišla sama. Šta radi? Sela je na klupu da se odmori. A gde idu ostali? Hej, gde trčite tako brzo? Gde? O, idu na teren. Cela porodica će igrati neku igru. Pitam se koji sport vole. U redu, poleteću malo bliže i videti. Uplašili su neke vrane. Tata je izvadio loptu. Baca je Blue i Bingo. Oni trče za njom. Bacaju je tako daleko. Ko će biti prvi? Blue dolazi prvi, uzima loptu. Šta će uraditi sa njom? Samo je drži u svojim rukama. Bingo je nezadovoljna jer nije uspjela da zaobiđe Blua. Vraćaju se tati, svom tati banditu. Ja sam tata Rajmi, kako ste zaboravili. Vau, on udara loptu tako snažno i tata je hvata. O Bože, gledajte, tata će je ponovo baciti. Lopta leti tako daleko. Gledaj, gdje je Blue? Bingo počinje da ga prestiže. Ko će biti brži ovaj put? Bingo je prvi stigao do lopte. Njihov rezultat je sada 1-1. Nerešeno je. Sad mi je još zanimljivije da ih gledam. Nastavljaju da igraju. Da vidimo šta nam mama radi u ovom trenutku. Gde sedi njihova mama Chili? Ona je chili jer stalno uživa. Chili na engleskom znači uživati, odmarati se. Zar ne? Čekaj, gdje je ona? Ne razumem. Evo je, gledajte, prešla je na drugu klupu. Pa ona samo uživa. Tata ponovo udara loptu. O moj Bože, leti tako daleko ovaj put. Lopta je bukvalno blizu mene. Evo, gledajte, ja sam odmah pored nje. Ovdje je auto, ta ograda i put. Ja sam bukvalno tamo, ljudi. Blue prvi put uzima loptu. To znači da je rezultat sada 2-1. Međutim, možda su igrali više dok sam ja išao da proverim njihovu mamu. Pa nema veze, imam ideju. Čini mi se prilično sjajnu. Ljudi, ako tata udari loptu istom snagom i ona sleti pored mene, pokušat ću da ih prestignem i uzmem loptu. Šta mislite o toj ideji? Glavna stvar je da sačekamo da udarac tate bandita bude toliko snažan da mogu da uzmem loptu. Vidjet ćete to sigurno. U redu, oni vraćaju loptu tati. Hajde tata bandit, udari tu loptu. Oh, nije tako sjajan udarac ovaj put. Hajde, Bingo, prestigni Blue. Gledaj, Blue je prestiže. Bingo, ma na kraju je Blue bio brži. Bingo pokušava da uzme loptu, ali on odbija da ju je da. Sada trči nazad do tate. Dodaje loptu tati. Hajde tata, udari loptu, što jače. Možeš ti to. Hajde, molim te. Kakav udarac. Ne vidim je. Verovatno je negdje ovdje. Došao je trenutak, ljudi. Idemo po loptu. Pođite sa mnom, ljudi. Idem po loptu što brže. To će biti jako zabavno društvo. Vidim loptu, ljudi. Evo je na putu. O, Blue je tamo. Uzet ću loptu pre nego što me vide. Uzeo sam je, ljudi. Hej, drone, ja sam ovdje. Sada brzo nazad do auta, pre nego što me primete. Tako je uzbudljivo, ljudi. To je to, vratio sam se. Imam loptu, trebalo bi da ih proverimo dronom da vidimo kako su. Dron je još uvijek na nebu. Hajde ljudi da vidimo, traže loptu, ne mogu je naći. To znači da me nisu primetili. Njihova sreća ili moja. Nisam ni siguran ko je srećniji u ovoj situaciji. Ipak ja sam. Ups. On gleda u mom pravcu. A, Blue i Bingo su me spazili. Čini se da su vidjeli loptu. Šta da radim sada, ljudi? Brzo ću vratiti dron i leteti u mom pravcu. Nadam se da nisu shvatili da sam to bio ja. Hajde brzo leti nazad do auta. Bolje da to uradim što pre. Blizu su. Evo drona. Hajde, hajde.
imam loptu, pobegao sam, šta mislite ljudi? Da li sam uradio lošu ili dobru stvar? Napišite šta sam trebao da uradim u komentarima. Ako vam se sviđa ovaj video, ne zaboravite da ga lajkujete i zapratite naš kanal Anglikosik. Napišite, dajte nam sljedeću epizodu u komentarima i snimit ćemo sljedeću epizodu o Blue i njegovoj porodici. Možda ću im vratiti loptu ili smisliti neku cool ideju. Ljudi, pratite naš kanal. Vidimo se uskoro. Ćao! Volim vas ljudi!